سلاورێزە تەماشەوانین هێژا و بولتەنا نوچیان پێشکەشت کەم دەستپێکی دەسەر نوچە. وەزیرê berevaniya Tirkiya dibêje derbarî navçeya aram lê Rojavayê Kurdistanê guhartin di helwesta Amerîka de hatiye duristkirin. Rejîma Esed gefê li Tirkiye û çekdarên Sûriyaya Demokratîk dixwe. Koalisyona Niştîmanî ya Opozisyona Sûriye serokekî nû ji bo xwe hildibijêre. 6 salin xebatkarekî Kurd ji aliyê rejîma Sûriye ve girtiye û hînçarên vîsa wî nehatiye naskirin. دوباره سلاو اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و اندام نونراتیا هریما کردستانی انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه جبو برنامه هفپیوین آرکه کو ایرو بریار وره بخشکرن دمجمر هفته ایواری دزانین کو دولت زلهزو هریمی ناکوکین خواه لسر حساب چاره سر کرنا دوزا ملت سوریه چاره سر دکن. دستین درکی دولت هریمی هر وسط دولت دوروبر و این زلهز همی خلافات و همی پرسگری که خو ایش سردم شر سار و حتی روزا 15/3/2011 همی آنین خواستن اوا حق و حساباجی کده ورگل سر حساب خوینا ملت سوریه. طبعا جوی شورشه نفد ملت کوری زور ضرر و زیان دید یعنی تأثیری که مباشر لسر رجعه کردستان جیکری و که هر نوچه که یا دولت سوری. اوجا قناخ ایرو پشتی و تالان کردن و مال ویران کردن و به میلیونان کس پنابر بود چه دولتین دوروبر چه نافخو دولتین جهنگو آرامی لحی چجین دولت دوروبر سوریه چجین هرم کردستانه یعنی به میلیون خل در بدر بیو به 100,000 خل سروان دام بو 100,000 هر واسه کشتی چی بود تالان کردن چی بود پشتی و چند سال اوی مال ویران کردش نی توجه دولت دنیای آن نتوی نگردی برو چرا سریعی که آشتی دیچه هیویا ما اوه کو اف دولت دنیای بچاوه که انسانی برای خوابدن اوی ولاتی برای خوابدن اوی ملت سوریه تاوال سری کده کردی خوابا عربی خوابا کلدو آشوری خوابا کوچاله سری کی آشتیانه بیت هولی لگورا بریارا نتوی مالپرا المونیتور ده راپورتا که ده بلاف کرد که جیمس جفری شانده امریکیش با سوریه لگل برپرسیارین قصده جویانه و جوان را گوتیه که جماره کم جهیزین ترکیا ویلی روشهلاتی چمی فراتی بربلا ببین. راپورتن کنالو مالپرن جهانی اشکره کرن که شانده تایبت امریکا با سوریه پیشنیاره بلابون هیزین ترکی لروشهلاتی چمی فراتی کریه. مالپرا المونیتور ده راپورتا که ده بالاو کرد که جیمس جفری شانده امریکا با سوریه لگل برپرسیارن قصده جویه و جوان را گوتیه که جماره که کم جهیزن ترکیه و لروشهلات چم فراتی بالاو ببین وکا مالپرا المونیتور ده قویا کرن که مبز جه بالابونه هیزن ترکیه لروشهلات چم فراتی چاف دیری کرنا نفچه آرامه که بریاره لروشاوه کردستانی وری آبا کرن جیمس جفری ده چند روشن بوریده لگل برپرسیارن ترکیه درباره پیش روژه سوریه جویه لگل ابراهیم کالن بردف که سروکاتیا ترکیه لسر آواکرنا نفچه آرام به پیدار کفتیه وجه آلی خوفشی مدار حماد بردف که ایلین حربان راگهند که امریکا و ترکیه لسر ریفبرنا دورین هف بش لروشالات چم فرات ریک کفتنا حتی که هیزک جه خلق نفچه وری دامزراندن فؤاد علی کو اندام هپیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه جی راگهند کو راستا پیشکتند دانستاندننده درباره آواکرنا نفچه آرام هیا لهینا توری کفتنن فرمیده و درباره ده نهتنا راگهاندن و اویت راگهاندن بتنه دزگهین راگهاندن امریکا وان نوچیان بلاو دکه جگری وزیر دروی سوریه فیصل مقداد چارچوبه هفدیتنه که ده لگل کانال المیادین یا لبنانی راگهاند که رژیم اسد رازینا به ترکیه 1 سانتیمتری جخاک سوریه کنترول بکو چکدارین قصده بونه دار ده دست امریکا ده.
رژیم سوریه قفل ترکیه و چکدارن قصد خوارو گود کو او رازینا بخاکا سوریه بندسته وانده بمینه او تبع ریان بگره برده کو خاکا سوریه رزگار بکه جگره وزیر درو سوریه فیصل مقداد چارچوبه هفدیتنه کده لگل کانال الميادين لبنانی راگاند کو رژیم صد رازینا به ترکیه 1 سانتیمتر جه خاکا سوریه کنترول بکه تکسکر کو رژیم صد و ادلب جه گروپن چکدار رزگار بکه فیصل مقداد گوت جی ترکیه به پشتوانی کرنا تروری و داگیر کرنا خاکا سوریه نکاره اولهیه لترکیه برقرار بکه و دما خاکا سوریه بکوه بنگفه ترورستان دا رژیم اسد و تبع خاکا سوریه بپارزه جگره وزیر درو رژیم اسد گوت جی کوچکدارین پیدا و قصده بونه دارو دست امریکا و تکسکر کدوه او وگرنه هم بیزا رژیم اسد خواهج امریکا دور بکن ترکیه د دو اپراسیون لشکری ده لسوریه کاریه برفرهیه که گلک جخاکا سوریه بکه بن کنترولا خودو لوان نافچند بن کنترولا ویده خالن چافدیریه اوه کرنو به تایبتی لإدلب و حمایه ورژیم اسد حتی وکان هاتو کار ودانکا راستقینه لدجی ترکیه نکریو بتنه کافه راگهاندنینا اپوزیسیون اجتماعی اپوزیسیون سوریه سروککی نوش بو خواه هلدبجهره مالپرا فرمیا کوالسیون بلاف کریا کو ایرو او جوینا خواه یا اسایی یا خولا 45 جان لدار دخه دجوین دم جارن گریدای به گورکرنا آستا لشکری دوان روژن بوری دج آلی رژیم اسد و روسیه و پیشهاتین میدانی دبینا گنگا شکرن لگوری امال پرا نابوری کو دجوین ده دبانگا شانده ناو دولتی جبو سوریه گر بدرسون هر وها پیشهاتین سیاسی درباری هاولین نتوین یگرتی جبو اکتیف کرنا پروسیا سیاسی و دسپیکرنا کار کمیته دستوری و سلکین دن ین د چارچوبه جنیفه ده دی ورنگنگا شکرن سرباری کو د سروککی نوش بو کوالسیونی و جگرن وی و امیندار گشتی و اندامین دسته سیاسی و سروککی نوش بو حکومت دمکی ورن هل بجارتن بله تماشاوان هجا سر داوین پیشهاتین روجهالات چمی فراتی و آواکرنا دور آرام کو جار جارانتی بحث کرن لیتان هاجی نهاتی آواکرن نهال استودیو آرکیم میوانداریا بریز مسلم محمد اندامی پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و الاستودیو آرک میوانی مبا بریز دمباش دمباش جوارا و تماشاوانین ورا دست بکی ده بخیراتناتت کم گه تی گوتن کو ناکوکی نابرا امریکا و ترکیه دهنه درباری نافچه آرام گه الهفکرین نابرا وانده چید به درباری نافچه آرام نهاجی ترکیه بیجه کو امریکا جبو ترکیه نرم بوا جبر چه لگوری نرینا حتی وکن ها نافچه آرام نهاتی آواکرین مالی شخوا روجهلاتی فراته پلگا امریکیانه امریکی پروژاک برای الجامعه هبو که 21 دولت ین اجنبی و ین عربی دکانه به لشکر وانا بینه لروجهلاتی فرات بجیبکه لنکانو بو ام بجوک سروک او پیشنیار سروک امریکی بو نکانو بو اویا بجیب کرا اجبروی آوی وقت بجینا بو دوسیا روجهلاتی فرات آنها ما دست امریکا و دست ترکیه داجی داین استاندن لسر و پروژه شخوا بردوامه یا داوی جی هاتنا جیمز جیفری لترکیه جبری ده و پیروا خالن هانه کو تدا گهشتن هفته شخوا 3 خال گهشتن هفته و 3 خال جی مان معلق 3 خال هانه گهشتن هفته یک اف هرم بناس کرن بناوی المنطقة الآمنة يعني هريما آرام تدي دناوي دنجي هبون أو جي جانجاش السر داينوستان دندبو منطقة الأمنية أو منطقة العازلة نها تثبيت بو منطقة الآمنة حرد دولتان لهف ذكرن وأف هريم روجهلاتي فرات ببي منطقة الآمنة ضد ديريك حطاني جرابلس وحذر جوي دولي
جالي أمريكا وتركيا هروها هفبندين وانا وحظر جوي لفي هرمي بيدانينا أفجي السر الهف ذكرن يا سيسيان رجيم أسد وهروها ميليشيات إيراني تشينابه وگرن في هرمي أفسي خال الهف ذكرن خالي هانا الهف ذنكرن جي يك كوربونا هرما آرام وچ قصابه ضد ريفبر و هرمه و کی ريفبر و هرمه بکیه سه هبون و تنبونا پیاده و یپکیه باشا بريز بحثا بيشنيارك يعني اقتراح كنوتي كرن امريكا تخوازه لشكرين تركي ودورين تركي برف نافجه ارام ببه تبيكو تنها نافجه ارام نهاتي افكرن لغوري نرينا تخمينا هري نيزيك ان سيناريو هري نيزيك جو روجالاتي تشمي فراتي تشي اش خدوسيا دست امريكا وتركان دا مايه يعني او حرد و دكانبن رولا خا وقت تيمن بنجهي وتدا دكانبنا اف بيشنيارك هاتي كرنا حتى نينها داين استاندن لسرچه دبه اما برياري هانا داوي نهات استاندنه ل داين استاندن لسر بردوامه هذا رابورت آمده جهات فيصل مقداد جيجري وزير درفي رژیم سوریه گوتبو کو آن قفل ترکیه و چقدارین قصدی خوار قالوا اگر هي کو براستی رژیم سوریه وگره روجالاتی چمی فراتی و نافچین کردی جاره کادی دست سربکو بریفه ببه اگر اوی که هل گوری نریناته نا از تخمیناکم و شخوا او açıklamayın ko Faysal Miqdad yani هروها اجعالی رژیم اسد دادن تو تجربه نمایی جبرکو يعني نه او نه خدی وینا روشا سورينا ونه او نه خدي سورينا يعني دوسيا سوري ند دست رژیم ده دست هزن نافنتوي و هرمی دیه باشا نهاجي بحثا دست بشخريك انكو انسياتيفا كفرنسيتي كرنجبوني زيكبونك نابرا انجمنا اجتماعية كردي لسوريا نابرا بيادي دورة درست كرين قالوا لغوري نرينا اگر هي في جاري بيادي برف الهفكرني ورا بيادة وقت ذهنيات يعني تجربة ما بيرا هي مخابن سي بيمان ماجي بيرا هنا يعني هين بيمان ما حب ريوانا لسر كاغاز عشق نبوية تا ددي هوالكي ماد قرتن و بيسكا ماد شوطاندن ذهنياتا بيادة والهفكرني تك بارتية يعني غيري خواج بلي خوا كسي قبول ناكي ماجي وك انا كسا ما سيهف بيمان شكرنا و جاردن ما داينو استاندن وك گفتوگو ما بكثيرة يعني ام وك ثقافتا گفتوگو الجمع نيكليتا لذهنيتا وانا اونا تكسي قبول ناكش بلي خوا باشا بريزم وكا أنكسي وكا أنجمنا اجتماعية كردية لسوريا هون روشا روجاواي كردستاني و دورين روجالاتي كمي فراتي هون تشاود بينون تخازن اتشاوبه يعني از دخازم بينم زمان بي أنكسة و روجالاتي فراتي بريفا نتشية واجي نا از دبيجم گرگه أنكسة تنبه گرگه ریوبرتیاکا نو و هفبش چه همو کسین هموالاتی روجهلاتی فرات چه عرب چه کرد چه چرکز چه ترکمان هموالاتی هانه در روجهلاتی فرات تا هی گرگه اونا و هرمه بریوا ببن و انا کساجی وک هیکا میزینه يعني عربي بين بيضة القبان يعني تيكلي خو دولي هنا دبريارة دو بين شار يا دولي دا بشكة بيشمرجين خو هنا عرضا
عرض خويا يعني وتي قبول كرن جهاز نافنتاوي وإيه دولي وحتى أنها أنا كسبي جي مروفة كي جي برينا كريا بيش روج و أم دبينن و جرجة باش به وحمو كسشي جرجة هندر في هرمي دا بهفدرة هف باش كانوا بريفا بريا في هرمي بكي. جالك سباس مسلم محمد أنتامي بوليت بيرو بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا مهواني مبوزور سباس. سباس شكرا. بله تماشوان نهجاز بردوامی نوچه خود بکم اوفیسا جنه انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه هجمارک جن وک ریزگرتن لکارو و خبات و رولاوان خلاص کرن ده الباجار قامشلو هر یک ج سعاد جگر خوین فصلا یوسف نسرین چتو شمس خان آریا جمعه دیلبر حرسان مزگین اوسو سعیده ابراهیم وفا کردی هروها عزیزا فرحوج آلی اوفیسا جن و زاروکان یا انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه هاتن خلاص کرن مراسم خلاص کرنه لأوفیسا یکیتیا جنین کردستان سوریا لباجار قامشلو هاتن بریو برن. إساجني أنجمان الاجتماعي الخلالا براستي وطاري مجرام كبير سياريا ما مستقبل الصوص ضدن اللي كاري وخلالا دوام حتى كردستان كأساس سوريا كديمقراطية لدبر وارسیتیا بسر دوکی و ریخزنا پارتیا دمقراطا کردستان سوریا خولکا کادرویان لجر ناوی خولا شهید نصر الدین برهک لدارخست دخلی ده 31 کادر بجدار بون و راستی 15 سمیناران هاتن دهجی آهنگ که بلاف کرنا باورنامهان به آمده بونا نونرین پیشمرگین روز مالباتین شهیدان و انجمن اجتماعی کردی لسوریا و پارتین سیاسی و ریخستن سویل هات بریو برن هەلکەفتنە دەرچوونە خۆلەیەکی ژکادرێن پێشکەفتی پارتی دیموکراتی کوردستانی سووریا و دمانگە مەهەک و چەند ڕۆژە دەبەردەوام کردە ئەم ئیرۆ بدۆماهی تێنن بێ خۆلێ ئامادەبوونە سه و یەک قوتابی ئەف قوتابی هاتە پێشکەشکردن ژوا قوتابیارە دبن درشمێ قوتابیەکی چاک و چالاک بە باشتر بە کوتو مامۆستایەکی بێکێر بە طبعا ئەف خۆلاها مەبەستامەژێک و ئەم کادرێکی پێشکەفتی ئاوا بکەن ji ber pêwîstiya me heye wekû Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya nemaze em li ber derfetekî gelek giring û hestiyarin îro em dixûnavekî dene ku behsa projeyê المنطقة الآمنة تيتا كرينيان جي هريمكي أرام من رجاوي كردستاني از باسيات بارتي كم سر بيت دوران سردين برهك بيروز كم سر حمية كادريمة هولك قالكي مافبو ام قالكي سباسيا بارتي ديمقراطي كردستان دكن و اف دورة جمار تشيكر دورة قالكي ما مفاجئ قرد ام ما ناس كر مثلا جغرافيا كردستاني ما ثوراتي مي كردي وخاصة زعيمي مزن ملا مصطفى برزاني وسر اقتصاد قالكي جمار اشتغلين الدوران خولا ما دسبيكر خولا شهيد نصر الدين برهك دوي هيوا آداري دسبيكر حتى دو ماهيكا بيستو يكي هيوا نيساني بيستو دو ساعت ددم جميلة وكيشا 15 سمينار هاتن پیشکش کردن هجمارا پشداری و خوله سه حوالا کادرا پشداری کرد و خوله ده عندما كي بارتي ديمقراطي كردستان السوري از سباسيا ايرو قدام هيكا دورة ما شهيد نصر الدين برهكو تسليمان شهاداتي مبون مع الشهادة خستاندن براستي ام قالك كيف خوشن بله تماشاوان انهجار 6 سال سرگرتنا خباتکارکی کرد را در باز بک و سردست رژیم سوری لشام پایتخت سوریه هاتبو گرتن تنها چارن ویساوینه دیاره خباتکارن کرد و گرتین زندانهای سیاسیین کرد هر تموتم دهزر و بیر و رامان مدنه به هزاران هوال و آلیگرین تفگرا کردی و انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی املتن کردیین بسر و شوین و ین اوندا
و بصدان د زندانên rejima Sûriyê de hatine binçavkirin û terorkirin. Xebatkarê Kurd Mustafa Abdê Hecî Şêxo di roja 16 meha 11 ji sala 2014 ji aliyê Sêxuriya Sûrî û muxaberatên Sûriyê ve li paytexta Sûriye Şamê li taxa Şêx Muhyiddin hatiye girtin û heta niha çaran vîsawî ne diyar e. Mustafa Şêxo di destpêka xortaniya xwe de tevlî tevgera Kurdî bûye û yek ji endamê koma Şêxo ya folklorî bû. Xebatkar Mustafa Abdê Hecî Şêxo 41 salî ye. Ji dayekbûyî sala 1978 ji gundê Tebkê devera Dêrikê ye. Xêzandar e û heta niha jî malbata wî li Şamê dimîne û nikarî dev jê berdin û vegerin gundê xwe û bihêviya diyarîkirina çaranvîsa wî ne. Ji destpêka şoreşa Sûriyê û heta niha bi hezaran girtiyên Kurd di girtîgehên rejîma Esed û grûpên çekdar û PYD de bêserûşûnin û heta niha çaranvîsa wan ne diyar e. Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye ji aliyê xwe ve li hemî girtiyên siyasî yên Kurdên Sûriye li Kurdistana Sûriye û tevahiya Sûriye xwedî derdikeve û kar û xebatê ji bo diyarîkirina çaranvîsa wan dike çi li ser astê civînên navdewletî û rêxistinên mafê mirovan be û çi li ser astê navxwehî be. Ahmed Beşîr girtiyeke ji girtiyên Kurd di zindanên rejîma Sûriyê de roja 16 heyva duan di sala 2013 de ji aliyê rejîma Sûriye ve li Şamê hate girtin. Merwan 41 saliye û xêzandara bavê 5 keçan e ji gundê Mêrgamêra li devera Dêrikê ye. Nazım Bekir berpirsyarê Lejneya Navçeya Partiya Demokrata Kurdistanê li Xanasorê dibêje çend aliyekê neyasayî xwesepên li Xanasorê grûpên gerok pêk anîne. Di nava zarokên Xanasorê de digerin û karê rêxistina zarok û rewalan an ku murahiqan dikin û wan dibine nava rêzên PKK. Berpirsyarê Lejneya Navçeya Partiyê li Xanasorê dibêje bi sedan malbatên Kurdên Êzîdî li Xanasorê hatine cemwan û daxwazkirine ku rêgiriyê li revandina zarokên wan ji aliyê PKK ve bikin. Nazım Bekir tekeskir ku çend aliyekî neyasayî xwesepên li Xanasorê grûpên gerok pêk anîne û di nava zarokên Xanasorê de digerin û karê rêxistina zarok û herzekaran dikin û wan dibine nava rêzên PKK. Berpirsyarê Lejneya Partî Demokratîk Kurdistan gotî ku berdewam çekdarên PKK rêgiriyê li gihandina alîkariyan û jî bicîkirina projeyên xizmetguzariyê li navçeyê dikin. Roj bi roj ji ber çekdarên PKK jiyana xelkê Xanasorê dijwartir dibe û nikarin di malên xwe de bi eştiyane û aramî bijîn. Herweha Nazım Bekir gotî ku kontrola deverê di destê PKK de ew her tiştekî bixwazin jî bicî dikin û gelek caran xelkê neçar dikin ku derkevna xwenîşandanan û wan bo berjewendiyên xwe bikar tînin. Bo nimûne dema îdareya şerعî ya Şingalê vegiriya Şingalê PKK xelk bi êdarê zorê ji malan aniye derve de ku rêgiriyê li vegera îdareya şerعî ya Şingalê bikin. Herweha berpirsyarê Lejneya Partî gotî ku ji dema hejda şabî hatiye navçeyê PKK destê xwe xistiye destê hejda şabî de û bi hevbeşî karê bazirganiyê bi qaçaxî dikin û bazirganiya wan hemecor e û tusan sorek jêrinîne. Ji alî xwe ve Xelîl Şivan berpirsyarê rêxistina fermandeya Şingalê ya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê ragihand ku PKK navê Xanasorê guhartiye û plana PKK li gel hejda şabî di jehêtîkirina xelkê deverê ew tevaya jêderên cor bi cor yên deverê bo berjewendiyên xwe yên taybet bikartînin. Jineka bajarê Qamişloyê Kurdistana Sûriye 4 zarokên cêwî anîn li ser retorna civakî hatiye belavkirin ku jina bi navê Berîvan Cemîl 29 salî navê hevjînê wê Mihemed Ehmed bi 4 zarokên cîwî sê keç û kurek ji dayîk bûye niha rewşa wan zarokan baş e ebxwe xelkê taxa Rojava yê başûrê Qamişlo ne.
بله تماشوان هجا کلها هولری پایتخت هریما کردستانی جبلی تایبەتمەندیە وەیا دیرۆکی بازارا وەیا ناودار هەژمارێک دوکان و بازرگانین پەنابەرین سووری لەخۆگرتنە کەمیرەیە ئارکێ شۆپاندنێک di nava wan dukanan dekiriye dê fêçerê de em hevre bibînin ew penaber çikaran dikin. Ev der kelha hewlêrê ya paytexta Herêma Kurdistanê ye. Ev kelha ku dîrokek dewlemend li şûn xwe veşartiye. Ji bilî taybetmendiya wê ya dîrokî, lê hejmarek mezin ji xelkê bi hemû pêkhateyên xwe ve li derdora xwe kom dike. Çi bazirgan bin, çi geştiyar bin. Ya herî balkêş ku bazara wê kelhê di çend salên borî de, dukan û bazirganên penaberên Sûrî bi giştî û yên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li xwe hem bêz kiriye. û dîtina dukanên cuda cuda yên penaberên Sûrî bi awayekî berfereh berçav bûye. Wekû şopandinekî di nava dukanên penaberên Sûrî de ew penaberên ku ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 dest pê kirî, berê xwe dane Herêma Kurdistanê û lê neştecî bûn. Şer û pevçûn li dûv xwe ve hiştin û wan penaberan karîn çand û taybetmendiyên geleriyên welatên xwe di hizrûşiyanên xwe de hilbigirin. Wan penaberan li gorî karînên xwe yên sînordar, karîn wê çand û taybetmendiyê wergerînin ser erdê û dest bi vekirina dukanan kirin û xwarin û vexwarinên xwe yên gelerî têde firotin. Hem da ku debara jiyana xwe bikin û hem da ku hizrûşiyanên xwe wek cudahiyekî di nava xelkên Başûrê Kurdistanê de biçînin. والله پیشی تمام نظام خلقی ودر نظام بود مجوانا خورنا نداخستن يعني خورنا نبو تبلنا نبو طعمنا نبو حتى على الملات عودي سرما پیشن نخورن درو هيدي دي وعودي سرما خورنا خوش دي كو طعم خوش بو او بو حتى كون عودي سر بخورنا خوش يعني تراس مري وين ودر خورنا تشتي غريب مري داخل في باشاره برا على المسر غريب تشتي خورنا غريب خوش يعني برا ملات عودي سر بشنو امشي خورنا وانت علمن او نجد علمن خوش يعني خورنا هب علمت تشتي تراس هب من الجم هب يعني بقول لك خوش بطش خالد الملاجی کو ابخاج بازار حلبیه اف دو سالین ویه یکم شیرانگهک سوری دناوا بازارا کله دفکریه و بحثا جورین شیرانیه د دکان خود دکه. كان اول محل بالقلعه بيفتح او باربيل ممكن. دکان من یا یکم شیرانگهک بود بازارا کله ده او پشتره گلک داخواز سر شیرانی مین جور بجور هاتن کرن جبر کل ویدره تنه هندک جورین شیرانیه هبون و با اوایکی نگلک باش دهاتن درست کرن. جبلی جورین خوارنی هجمارک پنابرین کو خودان باورنامه انزانستی بون جبر کو دروشک آلوز دبون نچار بون کو هجمارک کارین دنجی بکن وک چاکسازی و گلک کارین دستی. بخواه خريجي كلية أدب عربي مستزماني عربي بو بس هات من كردستاني وتقريبا 6 سالي من كردستاني كاري موبايل دكم صياني وتصليح والحمد لله بري أزب خورتكي شغلين خلكي بيدكي بو تقريبا 4 سال اسبيرما دور الحمد لله محل شغل حالي خو بكري كاري ما كلكي باقج و ان راست اندكاري خود ومجيهات اندكاري خود تجاري يعني خلاف وانا كريج بو كار و افتشتانا ابدا يعني كيف وان كلكي جمرتي والحمد لله يعني ازبم قيتين جمع بيترقدر جم خلكي خو جبلی پنابرین کوجبر روشا تبلی هویه پنابری هریما کردستانی بون هجمارک کسین دنجی بری خدان هریما کردستانی و پروژین خالی درست کرن و برفره کرن تا کو پنجمورا کاری خوا لهریما کردستانی درست بکن. عمل سوري شون لبنانج لبناني مهات نظر تقريبا 6 ساله ما تشويه مكاري قهوه كر بري 6 ساله زياده زحمه يعني نظام قهوه تشيبو قهوه لكن قهوه نظامي او يك ثقافه وماني في قهوه مع شركه الفرداني محمد صمد داخل توزيع كرن افرع ما زياده كرن لفر والحمد لله انا ك ثقافه كنو جشتك او بدجي زياده كيفاش قهوه هات وتين معامله ما كامل بونه كامل خلكي كردستاني بري نبون بري نتقار قهوه شاي بالجمانه ده فرع عمل هوليري هنم توزيع جمله مفرغ دكن تشكيل بيجي مثلا كي برسد بقهوه عبد ذاق البن درجه يعني جي خشترني قال لك قهوه انا اصنافنا اما الحمد لله امشي كسرت قهوه فريشه نوي على طول نوي قهوه ما وکرین آوان دکانان ریاکار بو هجمارک جوانین بیکار ودکه گوبویه که او جوان در فتین کار به دست خواتینن. وكن هاكي بيجن مثلا اگر او خورتي يكون جرو جافا هفالي وي بيتن يعني كسك ويناز دكي قال جم خوي بشغلنا طبيعي يعني وقال لك يجي بيرم مرتاح.
پنابرین سوری و خلکین جهه کف خوشیا خواه بیوان دوکانان نشان ددن و هاد بیجن. راست خواردنەکانی زۆر خۆشە دەرەجەیەکە. من ڕۆژانە ئەگەر بێم بۆ بازار دێم لای ئەو برادەری خواردنی دەکەن دەخۆم. دەستخۆشییانی دەکەم، ئینشاڵڵا خوا ڕزقیان زیاد دەکات. خواردنەکانی هەمی باشە بەعام. تقريبا شغل صالة كوني بحصان أنه محل فابيا وقالك كيف خوش من شيء كردية فلكلورية كفنا خاصة كم تندنجي وصراني بريتن أم دبينن قالك خليك جدا وخاصة أم طلابي جامعنا أنا فترة أمها بعلى خاطر بدم قحوة بتخون طعمها قهوة قالك خوشة يعني تشخط بيجي أو بهنا سوري جيتي بهنا دنجي أفتشتي خوش جيتن أم قالك جارا جيتن أبيداري أم كيف هر كيف خوش دبنكم محلك خلك روش آوا بتش سوري جيبه أم ونا فيداري من نافادا بنشي حلوياتا بتشي جلابه من هالتعاملات خوشة المهرم تموت حسمه ولا تخوة بيك كردستان ولا تم هالكسياجي بس هر تشتكي يعني نزيكي مو بهر خوشتنا بریا پنابریه و تکیلیا وان پنابران به خلک جهره به هفگوهرتنا چاند و روشنبیریه تکرن و او یک بخوره سینوران دشکینه و تکیلیا وان به هفره تابلو یک جهمو پیکاتیان درست دکه کب کیف و خوشی تکیلی به هفره دکن. بهار عدنان بله تماشاوان انهجا لسر ویم جاره و روشا پنابرین سوریین خودان دا دکان و پروژین بچوک و لویدره لهولی را پایتخت هریما کردستانی دست به پروژه و دکانا کرنه و کرنا دکانا خوارنین جور بجور یعنی روجاوای کردستانی به تایبتی جی خوارنین وانی گالری ای تایبت به سوری و روجاوای کردستانی تدا دفروشن بهتر راوستاندن گوتو بیجی لسر ویم جاره نهم میوانداریا برز احمد من لعیسا ریوبری پروژه که بچوک لهولی نهم میوانی من الاستودیو آرک برز دنباش تو بخیر هاتی دەستپێکە دا دەستپێکە کۆ پەنابەرین ڕۆژاوای کوردستانی وڵاتیان ڕۆژاوای کوردستان وی سووریژی بگشتی پەنابەری هەرێما کوردستانی بوون ئەم خۆشی دەزانند خوددان خواردنگەهێکی لێدێ لە هەولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانی دەستپێکە هون هاتین و دەست بوان پرۆژە و دوکاناکردن چ ئەستانگی بۆرە دەرەباس بوون او بخوا بروجي فكره ما بو ما بري تقريبا صالة تخطيط كرله او مرة درنكت حطاني كو ام شي بكن پشتی ساله که او یک اوجی شریکی من تقریبا 7-8 سال او کارا گریم و او کارا نگریه یعنی بس کار ریوربری از دکم ما آستانگی بیتر تنبونن بیتر کتن پروژه که ود کیت دوار قانونی دهن که زعمت یعنی تنزانی چه لازمه و چه او چطانا گرگن لو دما كنت شوبت كافي يعني قالك اوليكاري بتردكن تشتا جترد بيجن بو سلامتيته وسلامتيا كارماندته يعني حتى طبعا حر تشتكي اجازه و حكومه هريما كردستان وردگري بله و چاوا کارین و خوارن و خوارنین گالرین تایبت به سوریه و روجاوای کردستانی به تایبتیجی هون درباسی جواکا هولیری بکن والله ما قالك جوري خارنه هيا بالطيبات ام نها از خارنه بو شركه كده بم يعني هر چهار پارچه كردستان حاضرن يعني بله يعني نفرج هر چهار پارچه كردستان هنا ف تشت دابا اضافه ورکرن تشت نوان برای هبو يعني مال سوريا تزاني برنج پر او نات كرين ضربات مال تنو بس لفره يعني ام وقت خلق فره يعني امش تقريبا بشكل روزانه دخن خلق فره مثلا شاورما بر اونات كرين يعني حتى كو دم دخارنجي بسمون دخارن يعني هم كي ام بيجن نان باجر يعني نان فرنه بوي ناني نا اوجي استعمال لكن واتشتانا باشا بريز نرين و پجراندن انكو اقبالا خلقين جهه لسروان خوارني سوري چابو بله اقبالاوان گلکی سرزیده يعني اما بخوا خلق يعني نه تنه پنابرتن پنابرجو خلق عرب عراقي جو كردستان خلق وره بخوجي تنا باما يعني كي بيجي چه خلق وره حاضر يعني او خارن باما هي دخون يعني هنكي خارن سوريج دخون و خارن اوجي سوريج خارن وان دخون باشا اف كسن سردانا وقت كنتني خلقين روجاوای كردستاني يعني باشور كردستاني نجي نه من پیشترش گوت او بخوا خلق هر درنه کردستان نجی و روج آوان و باشور و روجلاجی یعنی همی او خارنانا دخون باشه هون وقع پنابرین روجاوای کردستانی هون ویدری کارت کن چه گوهرتن چه جداهی نابرا سیستم کار لروجاوای کردستان آن کل سوری و نابرا سیستم کار لهولی را پایتخت هریما کردستانی چه هیا او بخوا سیستم گلکی فرق تدا هي يعني دموتا لسوريا بر زعمتي او تدقيق تنابو يعني
تا پروژه وقت کرد خواستن دوباره معامله کرد تا روزا که دروجان خلاص کرد لفره هنکی درج دکه بس تالی تدگی که یعنی آنها مثلا از اوتشتانا از فایده لکسه خودی پروژه کن باشا گلک سپاس بريز احمد من العيساري و بری پروژیک بچوک لهوليرا پایتخت هریما کوردستانی زور سپاس بشتاری بوپره امیداری گشتی حزب الله لبنانی گوت کو بریارا بجداری کرنه د شری سوریه ده جالی حزب الله و بریارک راست و درست بو حسن نصر الله امیداری گشتی حزب الله لبنانی راگاند کو روز بروز ته خویا کرن کو بریارا وان د بجداری ده د شری سوریه ده بریارک راست بو به تو اوای کی او جوی بریاری پوشمان نابن نصر الله تکسکر کو جه گومانی بو کو داش به وی اوای بلاف بو او پیوست بو شری وری خصنا تروری د سوریه ده حساب کرن و رژیم اسد و بردوام شرع تروری بکە. دەستگەهێن ئەولەهیە ئەڵمانیا دبێژن کو ئەو ڤیدیۆیە ئەبوبەکر بەغدادی بەریا چەند ڕۆژان بەڵاوکردنە ڕاستە و تو تشتێکی ڕاست تێدا تونەیە لە گۆری کۆمەدیایان ئەڵمانیا بەڵاوکردنە دەستگەهێن ئەولەهیە ئەڵمانیا لەسەر ڤیدیۆیە ئەبوبەکر بەغدادی ئەمیری ڕێخستنە تەروریستی یا داعشێ کو بەریا چەند ڕۆژان هاتبوو بەڵاوکردن لێکۆلین کریە وەکە دەستگەهێن ئەولەهیە ئەڵمانیا دانەزانین کو ئەو ڤیدیۆیە ئەبوبەکر بەغدادی ڕاستە و مەبەست جێ بلندکردنە مۆراڵین چەکدارین ڕێخستنە تەروریستی یا داعشێنە. نتوین یەکگرتی فکارە خوا دەرباری ڕەوشە ئیدلب و حەمایە نیشانتا بەردەفکێ نەتەوین یەکگرتی ستیڤان دۆجارێک دە کۆنگەرێکی ڕۆژنەمەوانی دە ئیرۆگۆت لە گۆری راپۆرتان هەریکێم 7 کەس لە گوندەواری باشووری ئیدلب دە 48 دەمژمێرێن بوری دە هەروەها دوو کەسێن دنجی لە پارێزگا حەمای هاتن کوشتن بدەهان کەسێن دن لە ئیدلب و حەما و حەلب هاتن بریندارکردن لە گۆرە راپۆرتێن هاتنە بەڵاوکردن کۆ 323,000 کەس ji باشوورê Rojavayê Sûriyê ji Eylûna borî ve derbeder هەروەها بێتری 300 کەس ji ber şer û pevçûnan lê Bakurê Rojavayê Sûriyê di hersê mehên borî de hatine kuştin. İspanya dibêje ku ew ê ji marek penaberên Sûriyên li Ordonê dimînin werbigire û heta weke niha İspanya bi sedan penaber wergirtine. Giuseppe Borrell wezîrê derveyê İspanya dê kongerekî hevbeş de li gel wezîrê derveyê Ordonê got ku dê plana İspanya de ye di sala 2019 de 1200 penaberê Sûrî ji Ordonê werbigire û heta weke niha jî 389 penaberên Sûrî li İspanya hatine wergirtin. Herwiha Borrell got jî ku İspanya wê di bernameya netewên yêgirtî de bo alîkariya penaberên Sûrî berdewam be. Li kampa domîz ya penaberên Rojavayê Kurdistanê navendekê li jêr navê Cegerxwîn ji bo çalakiyên rewşenbîrî ev demeka hatiye vekirin li wê navendê kursên zimanê Kurdî werzeş û kompyûter herwiha şewbuhêrkên rewşenbîrî û honerî jî tên eldar xistin. Senterê me wek senterê Cegerxwîn sentergî rewşenbîrî ye bi ser rêveberiya rewşenbîrî û rewşenbîrî û hunerî ya Sîmê Rêvayê. Me li vê dirê baş wek dibêjin baş kar û çalakî hene. Em çalakiyên rewşenbîrî jî dikin. Vêra çalakiyên wek dibêje fêrbûniyê, fêrkirinê û tiştên dîtir jî dikin. Me çalakiyên me meselen yên fêrkirinê wek yên bitir dibistana mesela yê dibistana me ji wek dibêjin ji bo polên yekê heta polên dozdê wek bekeloriya me hemû jî wek dibêjin xolê fêrkirinê hene yê ji bo medresê ji bo astêwayên xwandinê medresê da berz û bilind bibe. مثلا چه مثلا یه عالی ثانوی و اعدادی و وقت بجه بت فیزیک کیمیا اگر ریاضیات و انگلیزی تبدیل کردیا و درجی او جه هم جهنه ما ین ابتدایی بتر وقت چوا بتر آریکاریا مثلا یک و دو سه بتر آستین و ین مثلا تشتین سرکه وقت زمانه مثلا بتر انگلیزی کردی پیرا عربی جی او هر سه زمانه بتر مثلا نگتی دا خورد بن و بتر او خاکی را خوابنه ما وقت چوا هم بکارن هنگیل سر
السر خلقی خواه یعنی مثلا السر پنابرا بشکی سفک دیو باوی و سفک بگن جویه کی مزیده ایوی ما گلک خولین دیش یعنی وک خولین فیر کرن زمان انگلیزی فیر کرن زمان کردی لاکینی و زمان ویدریجی پیرا منول برای ما مستقی خدای برجبو فیر کرنا زمان کوری زمان آلمانی اف زمان دیترجیش به پیوستی ما باز ماناه ما وقتی خولین فیر کردن جبو کامپیوتری هنه مجبو موزیکی هنه مجبو رسمو و وقت بجن کارین دست او اعمال یدویه وقت بجن سان مجبو واجی هنه من خولن دیترین ورزشی جی هنه هم جبو وقت بشه ضعیف بینه جبو پیرگا و ظلاما آن جبو هنگ نخوشاش به هنگ آلاتین وقت بشه آلافین بازی واجی هنه یه ورزشی جی هنه وقت بسکلیت هنه مثلا قشاط بازی هنه ما یه معده و تشتین هنه یه کمالش سامنه اف تشتی همیشه هنه جبر ورزشی ما وقتی تر ما هنگ مثلا هر دو پیشم با وقت بیشتر بویر که هنری لدار تخن باد کن و فنان خواه هنرمندین خواه چیزی عازف یکل سازه ده سازگیش و سازه وتری بترده یا چیزی وقت دنگ بیش اجبر کو بتر مثلا بین ناز کردن و بتر اوجی کد ناز بگن او شو بیرگه جمره والبون زیاده ایوه ما شو بیرکن هل بست خواندنه یانجی چیرو خواندنه رمان خواندنه متشتین وساجی اوجی هر شنبی ما تقریبا شید کن یا شنبی دو المون حسب والای کو مرا چیده به مناوی که یه شنبی دومیز هر شنبی تقریبا مناوی شنبی دومیز و کار روشن بیرید کردن وقت بجه وقت دیجی سمینار مثلا سمینار جی تیل دار خستن چه سمینار تندرستی یا امنوش دارواتین من و حول دایک و عمل گل الهيئة الطبية يا روج آفات صانع عمل گل واجد صانع هرگاه اوجی هر هفته گیج مرا دکتر گیره کش بو سمینار صحی آنجی مثلا تندرستی بتر بخوار در جمع تخبتن کاری ما وقت سمینارین دیه روشنبیری جهنه یانجی ام گلگ مثلا وقت بجن هل کفتا ام هل کفتا بیروریا چن هنرمندار چجی هل بستوانین ما و اوین مثلا همیاجی بکتینن و مثلا یا سیدای دیریج مچکی یا سیدای کلشگه یا رحمتی محمد شیخ و هنرمندک مازن و نافدار مثلا یان وان کسی نافدار جی امیون واجی چیت کنن و چه هل کفتین دیترجی و بیرورین دیترجی ام واجی بکارتینن و که وقت بجن ام وزجینن پرتوخانه یا سنتراجی گرخوینه پرتوخانه یا چند هنری یا روشنبیریه یا گلک پرتوک تدهنه پرتوک چنده تدهنه رومان تدهنه براوک تدهنه کوهار تدهنه گرک ملت ما فایده جد بینه برای گوتنه ملت کی بزانا و زمان بکه تی بجیان بکی امجی هیدان کو ملت ما تف سوده کش به پرتوخانه ببینه و کاری بجی هری کار به مرد ام کربن به نامه و رساله بکنه ملت خوا و اموانا جی فیری اسمانی وابکن فیری دیروکا وابکن فیری چند هنر وابکن گلک واحد خونده کاری متین گلک ملت میواش زانا جیتن تدا آمده دبن سوده جی دبینن و فیدا وانا باشته ده اکو بخوازی کاری وری تدا آمده به سوده جی ببینن افبون نوچین می ایرو تماشوان نهجا بریاب داوی آنین مستر نوچیان لبیرا و بینه وزیر بروانیا ترکیه دبیجه درباری نافچه آرام لی روژاوای کردستانی گوهارتن ده هلوستا امریکا ده هاتیه درست کرن رژیما اسد گفه لی ترکیه و چکدارین سوریای دموکراتیک دخواه
کوالسیۆنا نیشتیمانی یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە سەرۆکێکی نو ji بۆ خوا هەلدبژێرە. 6 ساڵن خەباتکارێکی کورد جێ ئالیە رێژیما سووریە ve girtiye û hînçarên vîsa wî nehatiye naskirin. سپاس و البولتنê temaşe kir bimînin şad.